I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas, kao što možete da vidite po naslovu klipa, radimo analizu nove zimske sezone koja je došla, pošto je već 21. decembar, mislim nije još došla, ali mislim da je vrijeme da snimimo ovaj klip, tako da možemo odmah da se bacimo bez daljeg odugovlačenja. Pada sneg, mi se grudvamo, u stvari mi se gudramo. Pada sneg, mi se grudvamo, u stvari mi se gudramo. Ok, dakle, prvo imamo Haikyuu to the top, odnosno četvrta sezona Haikyuu-a. Ne gledam, pošto nisam gledao ni drugu i treću, uglavnom gledao sam samo prvu i kad se budem catch-upao naravno gledat ću. Zatim imamo neku treću sezonu Toaru Kagaku no Railgun T, ni to nisam gledao, tako da ništa. Ok, Somali Tomori no Kamisama. Radi se o svijetu u kom vladaju duhovi, goblini i ostala sranja, a ljudi su praktično skoro nestali. Jednog dana golem i usamljena devojčica se sreću i ovo je njihovo putovanje i njihova veza između oca i ćerke. Sad ne znam šta da stavim ovdje, pošto je slice of life, ali ne onaj tipičan slice of life, nego fantasy slice of life. Znači, jebeni fantasy slice of life. A inače ne gledam ni ove school girl slice of life, ne school girl sa pričom, high school slice of life sa devojčicama. Aj stavit ću maybe ako mi bude jako dosadno, ali ja čisto sumnjam da ću gledati ovo. Zatim imamo neko Parafilix film, ovo je od neke igrice, odnosno visual novel. Ako hoćete da gledate anime devojčice sa repovima i ušima, gledajte, ja ne gledam to. Zatim imamo Plunderer Geek Toys, nikad čuo nisam za ovaj studio, ali uglavnom radi se o svijetu gdje je 305. godina i svijet je kontrolisan od strane brojeva. Svaki čovjek je rođen sa odbrojavanjem. Ovo odbrojavanje može biti sve, broj kilometara koje si prešao ili broj ljudi kojima si rekao da im je hrana ukusna, dobro. Ako tvoje odbrojavanje padne na 0, bit ćeš poslan u Abis. Nakon što je Hinina majka, nakon što je njeno odbrojavanje palo na 0, njen posljednji zahtjev je bio da Hina potraži legendarnog crvenog barona. Stavit ćemo, sviđa mi se ovaj priča što je ovo sa brojevima, što je koncept s tim nekim brojevima, šta god daje i može biti zanimljivo, tako da pružit ćemo mu šansu. Kyoko Usuiri, Brains Base, uglavnom da vidimo priču. Sa 11 godina Kotoko Iwanaga je bila kidnapovana od strane Youkaija 2 nedelje i pitana da postane njihova boginja mudrosti i devojčica je prihvatila, ali je platila svoje desno oko i lijevu nogu. Dobro. 6 godina kasnije, kada god Youkai želi da se njihov probleme reši, oni idu do Kotoko za konsultaciju. Međuvremenu Kurusa Kuragawa, 22-godišnji student, je upravo raskinuo s devojkom i otišao do Kotoko. Kotoko odmah pravi svoj potez, nadajući se da će se udati za Kuro jednog dana. Kako god brzo saznaje da postoji još nešto s Kurom, sa ovim saznanjem pita ga da mu pomogne, da ju pomogne sa raznim problemima i nada se da će on brzo iskazati svoje osjećanja. Šta ja znam, brate, ima komedije, što ne znam koliko može biti dobro u ovakvom naslovu komedija. Ali vidjet ćemo, ko znamo, nadamo se da ovi naslovi neće biti ko pola ovih jesenjih što sam dropao posle 4 epizode. Uglavnom imamo Dorohedoro kojim je manga jako dobra, kažu. Sada, ja se jako brinem i svi se brinu zapravo zato što će ovo biti CGI-ovan anime i vidjeli ste trailer, ako niste pogledajte trailer. Nije toliko loš CGI u traileru, ali bit će. Ja mogu da vam kažem, još radi mapa i one kasnije epizode, ko zna kako će biti CGI-ovane i ja se jako brinem, ali naravno watching, ako budem razočaran, moguće da ću se baciti na mangu, pošto kažu da je manga brutalna. Zatim imamo Darwin's Game od strane Nexusa, hvala Bogu nije neki roman od opisa, kaže priča se bazira, to jest priču prati Kaname Sudo, srednjoškolac koji je našao misterioznu igricu Darwin's Game, kreativno. Postane umešan u socijalnu igru gdje su ulozi život ili smrt, wow, ali nije isekai. Što je neki hibrid, verovatno, stavit ćemo watching, ko zna šta je ovo, ne znam, pružit ćemo šansu, tako da vidjet ćemo. Zatim imamo Jibaku Shounen Hanako-kun, Lerch radi, kaže se da Hanako-san živi u ženskom WC-u na 3. spratu u staroj školi i da će ispuniti bilo kome želju za određenu cenu.
Yashiro Nene ide da traži Hanako-san u nadi da će naći ljubav, ali ono na koja naiđe je potpuno drugačije od onog što je zamišljala. To je to, ovo je must watch, šalim se. Uglavnom čuo sam da je u Japanu taj mit stvarno postoji. Mit o Hanako-kunu ili Hanako-sanu, kako god. Tako da ovo može biti zanimljivo, pošto se bazira na pravom tom nekom mitu u Japanu. Zatim imamo Infinite Dendrogram. Da, ovo je isekai koji se ne gleda. Ljudi, ajde molim vas, koliko puta smo već vidjeli prvi uspješni full drive VR MMO. Molim vas, znači, ovo ne pada mi na pamet da gledam ovaj isekai. Jednostavno ne. Zatim imamo Studio Dean, Majutsushi Orphan Haguretabi. Remake originalnog anime iz 99. da se proslavi 25-godišnjica novele. Radi se o Orfenu koji je najbolji sorcerer kojeg je grad ikad video, ali je više zainteresovan da vija Bloody Augusta, nepoznatog i veoma misterioznog zmaja. Zajedno sa svojom družinom Magic i Clio ide na quest sa mačem Baltandersa, šta god. To je jedina stvar koja može da oslobodi Bloody Augusta iz magije u kojoj je. Stavit ćemo watching, ko zna šta je ovo, ko zna u što se upuštamo, ali ajde, može. Bang Dream treća sezona, ne, zato što je treća sezona, nisam gledao ni prve dve, ali to je to koliko mi se čini da to je apsolutno to. Vidio sam da izlazi, da to sam već stavio not watching, Isekai Quartet 2. Nisam gledao ni prvi, tako da ne, ali uglavnom to je to, ništa posebno sezona kao i jesenja, znači imamo nekoliko sequela, neke devojčice, neki slice of life, plunderer, ovih 5 naslova možete im pružiti šansu, ovim izgleda zanimljivo i art style je onako interesantan. I ovo možete također pružiti šansu, dakle gledam 6 anime ove sezone. U jesenju je bilo 10, tako da valjda će sad biti malo lakše, ali da, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ja se nadam da ste uživali, ako jeste razvalite taj like, subite se da dođemo do 530 subova do kraja godine. Imamo još 10 dana, ali kakav sam ovaj klip će izaći tek 6. januara, šalim se. To je bilo to, subite se, lajkujte, komentarišite, da uđemo u rekomende ljudima, a to bi bilo to. Pozdrav!